sheba ha e sa leyo le kelella ka itswile mo ha ke fihla mona ke ya teng ha ke sana tjhelete le kyo. Okay. Mokgono. Ntate moruti ne ke le motho o neela mo kerekeng ke ntsha boshome ke ntsha ntho engwe le engwe ke kgona go dira ntho engwe le ke sa shote le product no yana ke sa itse gore go diragalang ke a Pele o gona. no nehela. Ne ke neela O no ke dira hloka ntho- tjhelete. Ntate moruti Ha o no nehela o no hloka tjhelete. ne ke sa tlhoke tšhelete ne ke sa sokole next no yana ke itse go iragalang ntate moruti Wa sokola. ntate moruti Okay. That waga. Ke a leboha ntate moruti. Nna story sa ka se setelelenyana. Mare ka bokgutshwanyane fela. Ke sebeditse bophelong. Ke sebeditse ke le monyane. Ka fitlhella dintho tse ngata ntse ke le monyane. Ke hopola le ka letsatsi le leng ke ne ke na le wena moruti garage ya engine. O no khotsa koloi ya ka o ro rata koloi ya ka. Mare dintho tseo kaofela di le tsa fela ka tshellwa ke matlo di lori tsa tjha di eme fela di vene tsa ka tsa tjha gore everything Tsa tjha? di a tjha fela hwa tjha gore ka latelwa ke mollo. Ha ke na nix ha ke bua le wena tjena. Ke motho o ke itshebetsang. Ke sebetsa ka building material. Stene se ke se etsa moruti ke etsa stene sa the best quality. Mare ha ke grade client dintho di fela jwalo gore ha ke tsebe le ha ke bua so le bank account ya ka ke na le minus mare ha ke motho ke itsapang ka matsoho ke sebetsa ka thata ke tsoa hoseng ke a chaisa ke a theoela mara ha ona next ya tleya. Sure. O tsamaya kereke kae? Methodist. Okay. Ntate. Ntate moruti nna bothata ba ka tjhelete la ke thotse mosebetsi nka kgola mara be ke sa bone hore ke etsang ka tjhelete ho fihlella bebile ke qena se ke dutse se bile ke felletswe ke mosebetsi la ile hore ke felletswe ke mosebetsi ke dutse ntse ke tshwara bo di-piece joponyana mona le mane mara tjhelete ke a e tshwara mara ha ke bone le ntho ene le hore mohlomong ke itse ke tlo e etsa ka tlung ke qetella ke sa bona le hore ke entseng ho fihlella tjhelete se bile e fedile. Okay. Mama. Dumela Rre Moruti. Dumela ma. Rre Moruti ke na le gore ke amogela mo pele. Go amogela ga ka tla re ke tshwere madi ebile gore le leng ke tla be ke dirile se ke se dirileng mo ke reng ke beile gone tla be le gore ga ke bone go na le sepe ke ipotse gore yaanong mo ke simologa ke ya kae ke ye go adima yaanong ga kgwedi hela gape ke tshwanetse ke buse ke renya a kore ke dula ntse ke le yalo ke tla bona ha matsatsi a ntse a tsamaya gore go tla diragala eng. Kgaitsedi ya ka. Nna ke lekele ka ho bula business ntlong by selling ice creams. Then it didn't work out. Re anda pile ko tlong re jile le stoko seo. Ke na le ngwana ho thata hore ke ye ke lo metsetsa tjhelete ya grant. I don't know why but ke kgona tso seng ke re kaya but ho boba le be ke tlelwa ke mokgathalo mongata. Le no tjena hore ke tle ke tle ka maoto. O tlile ka maoto hla kae? Ke hla ka Magalima Mall Bloomside. Yo. Okay. Ntate Moruti nna ke na le besaga but ha ke bone tjhelete ya ka ya ka. Ha ke bone e ya ka. Okay. Wena Dumela Ntate Moruti. dumela kgaitsedi ya ka. Ntate Moruti tjhelete e ke e kreyang e nyane. Le gone ha e khotsofatse. Le gone la e tsamaya ka mokgwa ke e dirisang ka teng. Dilo tse ding ha ke kgone hore ke di patale. Okay. Ke ma ya matshoniseng ya ka di mantšhelete matshoniseng. Ke la tshaba phamisa matsoho. Ke la phamisetsa ka pelong. Ke ho wa matshonisa. Ke ngwanaka. E mong ke mang?
Emang ba motšhonisa, we listen, we don't judge. A re le judge. A re le judge tlo, matšhonisa tlo. O kadima tšhelete matšhoniseng? Hey, doctor. O kadima bokae? Tlabe re sena tšhelete ya transport. E se e fedile. Be re iphumana re tlameha ke kadima tšhelete ya ho palama. Eish. Hey. O kadima bo bokae? I would maybe get 1,000 rand from there. Tlabe re etsa ditho for transport and from there. Tlabe ke lonka 500 but hey, Hape? kgwedi fela. O tla bo nkile 1,000 rand bolo kadima hape Hape 500. 500, yes, doctor. Oh, tshwantse ke bule matšhonisa. Pastor November matšhonisa of Mzansi. So, but jwale dula le siko tšhelete. E dula le siko, doctor. E dula le siko. Okay. Palis, ke mang? Ke Palis. Le nna baba go na le mo ke tlina o lwetse papa. So I tšhelete ya ka ela yotlhe papa e felela mekolotong. O kadima Tšhelete matšhonise? kwa le kwa Wa kadima and matšhonise? ha e one motho o. O kadima bo matšhonise ba different? Baba, O kadima bo bokae? Nene o mong 300 o mong 5 hela yalo papa. Tshwantse ke etse matšhonisa wa tseba. Nka thola tšhelete mo. Le ba dutse mo ke le shebile no. Okay. Now re na le dintho tse 3. Mara ke kopa because of Arsana nako ne. Ke qadile late. Mpa le Malaki chapter 3 ka speed. Malaki chapter 3 verse ke mang? Malaki chapter 3 verse number 10. Ire Malaki chapter 3 verse number 10 ka speed. And then ubuntlisetsa ke mang? Ka la pheko hae moshimane wa ka ntlisetse mobu fela ka ke batla ntho e flat e nyana fela e seng deep le ka ba ke ena. Thank you. Ntshelle mobu fela sanda. Okay. Malaki chapter 3 verse 10. Eh. Dinthong tsohle tsa lona tlisang karolo e le nngwe ho tse 10. Tlisang karolo e le nngwe ho tse o ka dula fela man mama hanyane fela itshitle fela mo. Tlisang karolo e le nngwe ho tse 10. E le hore dijo di tle di be teng ka tempeleng ya ka. Ke kopa o khutlela ntho e nkileng ka le ruta yona. Kadime thipa ka speed. Ka speed. The thoughts? Okay, now I'm taking Batanga Street. Mobugai. Now I'm taking Batanga Street. Okay, ke kopa di me thipa he. Nsele apulena mare. La pula nkile ka le ruta ntwe.
Number 1, modimo entse apole ne modimo ba etsetsa le peo ne ntsele lamune ka speed mpalle Genesis, thank you. Limona rebona peo. Limona. Rebona eng? Peo. Me wa camera. Hausi. Monna ha o ila ha o etsa ditshwanelo. Ke peo ya. A kere jwale ke bona kelelo e jemme jwale ke re mohlomong ke tsebe le tseisa eng because I ke ba ka tshwanelo ke ba ka hore monna mo sunne a mo ishetsa happy Mother's Day so I ke tsebe le tshemba tsona ka mo go de rata o qabanya now mpalle Genesis chapter motho a tlatsa ntho Genesis chapter 1 verse 29 Genesis chapter 1 verse 29 e re bonang e re modimo a nto re bona ke le file meroho yohle e nang le peo ne e teng lefatsheng lohle le difate tsohle tse etsang jwang tse behang ditholwana tse nang le peo modimo o re ke le file difate tse nang le peo buang le nna a ke hane le hatsetse ba tsabana a ke hane le a hlapa modimo o entse difate tse nang le peo go nke di jwetsa wa ntate modimo a entse difate tse nang le peo ntate Makgetha when ntate modimo a create difate le di eng modimo o entse apole ena modimo na tseba hore a ka se hlole a etsa apole modimo na tseba hore a ka se hlole a etsa apole hape ba re ntate modimo a re apole ena ke tla etsetsa a seed peo ke yane ewe peo ya teng ntate modimo entse apole ena a etsetsa peo now a ke tsebe peo ena e wele now ke ena seed ke ena peo now peo ye e se le boikarabelo ba yona hore e generate apole ha e sa le modimo a etsang eng a etsang apole mare boikarabelo ba apole ntate modimo bo file peo so ke peo e etsang jwang e generatang apole now ya pele he lona batho ba batsho le etsa song ha ba le ya hopola ka mona hona le peo ka mona hona le peo ka hare ho apole na hona le peo now hallelujah Linchebe, why is not tell it? Linchebe, Libamene, men not be fast man, that's on. But Hababa Tunya too. What's on? Obana Giza, Apple, Gizella Lani.
Re gadile ne? TikTok. Kwa wena ha o ja apole o bunka peo ye o bunka peo ye o bo sa e ja o bo e jala o e planta wena o plantile eng o plantile peo jamoe janda o iloma bohloko apole ya ka kutla ke sa rate o ilome hantle o iloma hore ke ba offended no mara o iloma bohloko now isn't that now nna ke jele apole le peo yena o nkile peo e entseng o e jetse then because of time ka ibele o ka itshwara fela ka letso ka ibele fela ka thoko ka mona ha re qetile ha re letse ke mang ya tlo tshona mo ke mang ya tlo hlokang apole for good hobane ke jile le eng le peo yena le hoja a hloka apole mare peo e ntse etsang e tlo mo generatela apole e nngwe hape jwale ke tlo di jwetsa ho etsana now Malaki chapter 3 verse 10 e reng tlisang karolo ya leshome tlisang 10% ke in 10% nkadime 1000 le nkadima wa khawana le lona le tshintsa le ka mahlong 1 2 6 8 10 1,000 ranta 10% I think 100 rand okay ke na le 1,000 ranta ke ha ke nka 1,000 rand ke ja kaofela ke jile ka kaofela le yena o na le 1,000 rand e bale ke bokae re be sure hore o tlo kgona go khutlisa e felletse ke bokae ntate wa ka ke 1,000 okay now ke kopa na tshware 1,000 rand ena nna ke nke 1,000 rand agree nna le bone apole ya ka ke jile jwang ke jile le peo ne a ke planta yena o nkile peo ya apole I planta are we still together jwale re tla tšheleteng jwale wena o tshwere 1,000 rand wa reka then enwa unga 10% wa jala ka yona ka mantswe mo o nkile eng peo because tšhelete ena le peo ena le seed ya teng that is one that them dibana re tlisang 10% lona le sale ka 90%. Now, when I tshwere 90%, how ntso ja 90% o patala, but una le eng 10% yane
ya peo o jetse ka yona mare jwale rona re etsang re ja le peo jwale ka motho ya jang apole bomme le bontate ke mana a dula dipolasing kapa ke mang ya jalang ha hae wa jala tlokwa misa o jala mokopu ke jala morogo ke jala di difate okay ha o ja mokopu peo ya mokopu ha o e etsa ke a e ntsha ke a aneya unka tlokwa misa kate ha o rata mokopu haholo le nna ke a o rata now ha o qeta o ja nka mokopu o tlo ja mokopu peo ya mokopu e etsa ke a e ntsha ke a e aneya e ome we on o hloka mokopu ha hao ha nke ba ke hloke mokopu okay ke ma rata mokopu hape ke ma rata mokopu wa planta wa jala tlokwa ke jale le nna ke a o rata mokopu ha le sa nkutlwa se ke la hlola letla mare le romele tšhelete fela o rata mokopu ke a o rata le papa. mamele o rata eng o rata mokopu o na le mokopu papa mohlang o rekile mpeo ya mokopu o etsang ka yona ke a e lahla wa e lahla o hloka that is why o tlo dulang o etsa jwang o hloka mokopu yena o nka peo mama o nka peo ya mokopu o etsa wa e beya a ba lo jala ha o ntso o e jetse ha o ntso ja mokopu o mong peo yane e ntse etsa eng e ntse e ja e etsa e generate mokopu o mong tšhelete bazalwane ha ntate modimo a na re tlisang 10% ntate modimo na sedomo when ntate modimo na re ntshang 10% ntate modimo na sedomo o na tseba gore you need to plant 10% as a seed jwale ka motho yana jwale ka mme yane ya nkang peo ya mokopu a ba e etsa a ba e planta o dineo ha ana mokopu ha hae because ha ona mohlang a bolokang peo ya qeta o tlo utlwa agree Genesis chapter 1 verse 29 e buile ka hore modimo re file meroho e nang le peo ha re ngwe ho malaki ya hape ha re ngwe ho malaki ya ka speed ha re o malaki ha re o malaki Malakia 3 verse number 10 dinthong tsohle tsa lona tlisang karolo e le nngwe ho tse 10 e le hore dijo di tle di be teng ka tenteng yaka e le le ke le ntike ho rialo morena wa mabotho le tle le bone hore na nke ke ka le bulela mehlodi ya didiba tsa le tsa le hodimo ka le tsholela mahlohonolo a mangata a gore ba le ka English hle Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Blessing di tlo qalella neneng hore di tle hodima bophelo bao blessing modimo a re tlisang karolo ya 10 I will pour what ba la tlhaseleke Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven armies, I will open the windows of heaven. Open the window of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take in. If you do. Now, how if you do? There's a possibility or you are not going to do. There's a possibility or how to eat. Now, come on, someone. If you do, but the question, if you don't do,
So somewhere somehow ke rona ba tshwereng di blessings tsa rona. Somewhere somehow ke rona ba tshwereng di blessings tsa rona. Di blessings tsene di tlo tliswa ke eng? Ke 10%. Di blessings tsene di tlo tliswa ke 10%. Ena eo Satana hanang re ntsha. And that is why Satana e tsang re je le peo ya 10%. Re ja le peo. Ndata moloko kwa. Mosadi wa bokae? Hatla. Le thaisa kgwedi le kgwedi. Wena le mohatsa hao. Kgwedi le kgwedi. Le hloka tjhelete. Kgwedi le kgwedi ba thaisa le kgola sasa le lona. Le bona ba kgola sasa jwale ka lona. Ya se la dia mahlo ntshebeng. Ntshebeng ba tsana ni ntshebeng. Wa bona ka bona mothadi ya mahlo o tsebe ntho ne ke di mene mara se ka ba mokwatela. Ba zalani every month ntate mo o ntsha 10% le mosadi wa hae full time. Hona jona ka tlompha di envelope tsang. Ta karola le shum. Ke hao le ya mosadi wa hao. Every month bazalwane. There was a time Dr. Mgade a ile ngare batho ba pledge for ba nehele for 8 months. Se bokae? Rika ba bokae? 800 for 3 months. For 3 months. Alliance 800 for 3 months. Yeah, 800 ya 800 ya mosadi. Non-stop for that 3 months ba sa tlodise. Ne le hloka tjhelete. Ke bua ka motho kgolang sasa jona ka wena. Ke tlo o jwetsa hore why le tla bula ntse re ha ke tse ya kae. Ke tlo le jwetsa why le tla bula ntse re nna ya ka ke tse ya kae. Ke tlo le jwetsa. Now, thank you, Dad. Le no ba qeta ntsha ite. Di envelope tsa bona. Ba qeta di ntsha. Kitse. Ya ha ile mosadi wa hae, kitse. Ya pele ke ena, ba ntse karola le shome. Ke ya. Ya mo mamjal fo inkile. Oh. Kitse. Ke ena o ntse karola le shome. Karola le shome. Ke bokae? 130 ba intshitse karola le shome. Guys, Satana se moshimane. O bona ntho hore when every time o tshwantse o nehele o bo ba le ntho o thibelang. Ntho eno se ka ba nkanyane ke tlo o jwetsa hore Satana o isebedisa for eng. Once every time when o tshwantse o nehele, when o qeta o etsa pledge, every time when o batla o tlo nehela, o batla o tlo ntsha boshume, I'm going to tell you Satana o etsa eng. Tle le bono ya kae. Agree ke tla ile ba la hle monna. So thotse fela. Unsit now mamele he. Agree itse tlisang itse dinthong tsohle tlisang karola le shume ing ke tla theola ke tla bula di blessing for lona. Verse number 11. Ire ke tla thibela ditsie di seketsa senya dijalo tsa lona masimong le ditholwana tsa morara wa lona di seketsa phutsa ho rialo morena wa mabotho ke tla thibela a kumbala ka sekgowa. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Oh, ke tla thibela ha o ka bona motho a sa bue o tsebe di ja ho yena. Tlianda titla go thank you papa. Ke tla thibela ditsie. Now ntate makgetho ke la dula dipolasing. Okay, wa e tseba ntho ya hore ha o jetswe
Ho jetswe dipolasing. Ditsie be di tla di le ngata di fihla di ja. Eya ntate moruti a tseba. Le a tseba? Le a tseba batswalang? A ke le a tseba? Ditsie fela di fihle di theohe di le ngata di fihle di senye. Now ntate Modimo o re ke a tseba hore le na le ditsie tse batlang ho senya tjhelete tsa lona, tse batlang ho senya dijalo tsa lona, tse batlang ho senya di-business tsa lona. But ntate Modimo a re ke tla di thibela. Now dintho tsohle tse jang ditjhelete tsa rona nkile ka demonstrate. Ke a tla wena James. Mama. Go that. Mama. Let's say we're now at 10%. Let's say we're now at 10%. Tsiye kia, o ibe fatse mfanaka. Tsiye kia. Kinye. Totsi. Modimo wa e botsa tsiye. O ya kae? O ya ho Ntate Mputi. Modimo ra, I'm not going to allow you because Mputi unsa 10%. O ya kae ho makgethe? Makgethe antsi 10% ai. Samoja. Tsiye be fihla. O kila bala tsiye e fihle e je ka fork and knife. E ja tjhelete wa e sebetsa morao tsebya kang. O ka ya itse mo robelwa ke fridge. Tlokwa. O itse ho robeya eng? Ho robeya ntho tsa ka tlung. Bo tshwantse lo lokisa. Ho robeya fridge. Ke stove le jwala jwalo. Mpotseng ke. Now Satan o etsa eng? O ska ntsha 10% mo o tlo hlonolofalang teng. Because Bible itse ho malaki ha le ntsha karolo le shome ke tla theolela ditlhonolofo tso di malona. Mara Satan a re ska ntsha mo. Ska ntsha mona mo o tla hlonolofalang. E ntshe ditofo mona o e ntshe le dinthong. Di di fridge. Why le roba ntho tsa hae? Why le roba dintho tsa hae? Bana bohle pele man Jesus. Why le roba ntho tsa hae? Tjhelete e mo. Tjhelete ha e felle mo. Le batla tjhelete e felle mo. Le ba kae? Ke le batla go qetella le ba kae? Ke le batla go qetella le ba kae? Le ba kae? Le ba lo ba bararo. Deliverance ke ntho ena he. Ha re bua ka deliverance re bua ka ntho ena. Jwale ba lo ba bua ka ho yena. Ha e sa le yena buang. Ba re ba bararo. Ba re ba bararo ka ho yena. Ha ke ne ke bua ka deliverance radio ne ke bua ka ntho ena eng. Le ba kae le ba lo ba o kae? E ba ga to expose na. Le ba kae? Le ba raro. Le roba jwang dintho tsa hae. Le roba jwang di fridge le di stove. Ha di butswela. Ha di butswela fela jwalo. Di robe tjhelete fela jwalo. Tjhelete e tse. E mane, ha ska tlisa mona kerekeng. Ska nela mo. Obane ha ka nehela. Modimo itse ke tla bula mati ke le tsholele mahlonolo a mangata. There was no way for fridge tsa di robeya. Next. There was no way. But the reason why di robeya, Modimo di tlweletse di tsiye hore di etse di senye. Asintwenya, basalan, every time ha o re tlo nehela kapa o qeta o etsa pledge, o bo re tlo entsha. O bo ba le ntho di stepang. Satan o qetile. O qetile ngwana go gae, o qetile.
Le eng ya hae? Batho ba ka seterateng sa hae. Le batho ba seterateng sa hae. Eh. O sa sebetsa jwale? Mara mo kwalletse ditiro. Ba batla stake mane ba sebetsang teng. Le batla stake ma sebetsang teng? Ha ba batla thole tiro e right. Le batla thole tiro e right. E sharp Makgotso ba robile koloi e seng wena ke mang le yena ke Makgotso. Makgotso a nene ke mo profita ke re koloi ya ba e tshela meriana o na ya Lesotho ka koloi e ntšha e ema ka thoko e tsela e robela a ba le lata e hula o na tlile go nna tlo ntjwetsa gore moruti koloi ya ka e robile botsa selekane ke mo rapella baloi ba re itshetse moriana jwale if fasitse engine new koloi e ntšha e fasitse engine ba tsalang koloi e ntšha e fasitse engine e ntšha baloi ba e emisitse ke tshaba fela o bua le tlabe le matha le etsa bo majwe Makgotso na lo etsa majwe Lesotho o entse majwe yentse e re etsa majwe tombstone a ke jealous Tshepiso next week le senkela le skela hlola le ntse le phama jwale le ya rasetsa rona re tla tse dula ntlo ntse quiet bo base vater phase 7 so le rata lena ba se ba le tlwaetse Pulane ha ke jealous a le etsa majwe ha ke jealous ha le etsa di tombstone I'm not jealous mara di tšhelete tseo le di spendang dinthong tseno le a di spenda o ntate Modimo na if nka le botsa tšhelete tseo le di spendang ha le etsa di tombstone ha le etsa le a di etsa na le a di spenda o ntate Modimo na because I can understand when motho spenda tšhelete tombstone I spenda motho ya hlokaetseng because a tseba hore ke badimo ba hae wena e bila ona le badimo we but you spend bathong ba shweleng ba o tsebang hore ha o tlo batla next o bona ala utla DP ke miss colonel ke phete when motho a etsetsa badimo kapa mohlo ba etsa di tombstone a etsa a spenda tšhelete e ngata for batho ba shweleng a dumela bathong ba shweleng ke mo hlompha a dumela gore batho ba shweleng ba tlo etsa ba tlo mo thusa a kre ona le batho ba dumelang gore batho ba shweleng ba tla ba thusa batho ba shweleng ba tlo ba ha kopa di like you di thola batho ba shweleng when motho jwala a spenda for batho ba shweleng ke mo hlompha mara ke na le bothata ka motho ya sa dumeleng badimong mara ba spenda tšhelete bathong ba shweleng o dumela ho ntate Modimo every blessing ya o e batla ho ntate Modimo mara o spenda ho mang bathong ba shweleng what is the use when motho spenda tšhelete ya e sangomeng because a dumela sangomeng ke a mo hlompha when motho spenda tšhelete ya e badimong because a dumela badimong ke a mo hlompha but ke na le bothata ka bana ba Modimo ba spendang tšhelete bathong ba shweleng but ha o qetile ka nako eo wa tseba gore batho bana ha o tlo expecta next bona bathong bana ba shweleng why you suspend tšhelete ya nthong eo o dumelang ho yona because if o dumela ho morena Jesu o dumela ho ntate Modimo gore dintho tsohle tse di hlokang o tlo di fuwa ke yena why you suspend tšhelete ya hao mono a ke jealous le tla re ke jealous because nna ha ke na badimo le tla re ke jealous ke bona le no ntse le tshoka dipelong I'm not jealous so guys we are spending re spenda tšhelete tse ngata nthong eo o tsebang gore at the end of the day ha e tlo blessa ha ena blessing for wena o tla Modimo re mbukeng ya Malaiki ya chapter 3 verse 10 o re tlisang karolo ya 10 ha qetile a ba re ke tla tshollela mahlohonolo
Come on, there are blessings for batho ba dumelang ho ntate Modimo. Ba spendang ho ntate Modimo, wena o spenda ho mang? That is why nna mohla ne qeta ho ba le tjhelete ke ba le the time ke qalang ho ba le breakthrough ya tjhelete e ngata fela Modimo a mpha tjhelete ya pele fela ke reka di sound system ke reka di truck for ministry wa ntate Modimo. Ke sena mo ke dulang teng, ke dula Bayswater, ke dula Velgahof, one room, somebody a nkadime one room ya hae. Ke sena ditofo, ke sena nix, ne ke na le microwave fela ke reka long life. Mara Modimo a qeta ho mpha finance, ke ba le financial breakthrough, ke reka di truck, ke reka di tente, ke reka di sound system, tsa di crusade le tsa dintho. Ke reka dikoloi for ministry, ke servant at Modimo. I spend money for God. And that is why the Modimo a ileng a re no November jwale ke 10 ya ka hore ke o bless jwale. Le nkutla basanana. Wena o spenda ho mang? Di tjhelete tse le spendang baneng ba lona, di tjhelete tse le di spendang dinyatsing. Ntshebeng wa le dia mahlo. Makgotso wa le tabatabanya mahlo a ke ba ka dinyatsi. Nema shepherd. Why ke ba ka dinyatsi o tabatabanya mahlo? Nema Makgetha. Nana ke ba ka dinyatsi ke yona wa tabatabanya mahlo. Ntate Makgetha o shebile. Mara le ngutla bazalwane. Le ngutla. Now, bothata ba rona bo hlang mona. Modimo a re ke tla thibela ditsi. Raka tsaka ke tsane, koloi tsaka ke tsane ke di eng. A dina di insurance kaofela. Tsane. Next. Why? Modimo ke na tshwantseng a thibele ditsi. Because nna tjhelete ya ka ke mo serva ka yona. Ke mo serva ka ke responsibility ya etsang ya ho thibela ditsi. Ke yana tshwantse a thibele di accident. Ke yana tshwantse a thibele dikoloi tsa ka di ske tsa robela. And a se re dikoloi tsena di tshwele ka meriana di a tshela kgutlo. Di a tshela kgutlo. Khale ka tloa ya ha ka bone batho ba le ha ka ba tshela dikoloi tsa ka meriana. Khale baloi ba batla ke phethwe ka dikoloi, khale ba baloi ba batla ho roba dikoloi tsa ka. Ke tsane ntse di ja fatshe. Because nna mosebetsi wa ka is to serve God ka tjhelete ya ka, Modimo a protected dintho tsa ka. Because ke yena reng nna ke tla thibela ditsi. Modimo ke responsibility ya hae. Moeno ba tla o nehela bona le ntho o thibela Satana se moshanyana. Wa e tseba ntho e tlo o e sebedisa o etsang. Number 2 wa batla ntsha 10% Satana o thibela. Wa e tseba. Hona le bana ba batla ya sekolong. Di bazara tsa di fasitsa. O hloka lehlohonolo, o hloka favor, o hloka like ya hore fela dintho tsa di bulehe. Mara tlo go jwetsa o shapa ke ntho 1. Ene le shapa ke ntho 1. 100 rand teng, 10 rand ke boshome. Ke peo. Satana ha o etsa ro hlole kora o ntshe 10 randa. A jwalo o qetile. A o qetile. O hlole go ntsha boshome ba 10 randa. A o qetile man. A o finish. 500 boshome ba teng ke bokae? 50. O hlole fela go ntsha 50 randa ya 10%. Gore le tsile o hatsetseng ka tsone wa bona hore ha ona protection we. O hatsetse ba hatsela ona batho ba sono man. Hallelujah. A go re shaka Zulu man. Azanto bo hatsela wa o hloka tjhelete wa o bonala o sono. Talk on my business. Yana lalkela motho a ntshe boshome. Talk on. O ntsha boshome.
Ha o bontshe? O no etsa 2000 o no ntsha boshome ha tsie e tla businessing ya hae modimo o ithibela jwang tšhelete ya o e lahleha jwang wa e leng ka tšhelete ya hae wa e leng ka tšhelete ya hae wa e leng ka tšhelete ya hae le tlo njwetsa le tlo bua le bakae le bakae le bakae Tswele pele hle. le bakae ke le botsa ntate le bakae le bakae Ke o rata ditaba tsa batho tjena ba re. ke rata ditaba le bakae le bakae ke le botsa la go qetela le tlo njwetsa kre le tlo bua kre okay le bakae ke le botsa la go qetela le bakae Wa tseba hore ke ba ka tsa ka tjhelete ya ke wa tseba oh wena. le skela mobisi o e nka jwang tšhelete ya hae Spiritual ya ke re. Ditorong ke inka. Le wena wa tseba. nna ke tsebang Ke batle. Yo! o tlo bua le nka spiritually le nka jwang Ga inka fela. Tjhelete wa inka. Wa inka. A ke ga ntsa fatle mo. Jwale hao. spiritually Ka ditjhelete tsa batho. Wa tseba batho ba ha ba sa tle mo ga dinka ntho tsa bone. Batho ba hao wa tseba. Ga dinka. business ya le kwala jwang Ana sa nehela ke re. O nona le letsatsi sa nehela. A tlile mo. Ga inka. a ba khutla sa nehe Hana sa nehela letsatsi le yona e tshwere tjhelete. A tsamaya ka yona. A mo fumana. a tlile ka tšhelete a batla tlo nehela ba lo ikeba re ska ba nehela because re batla hore modimo a ska ba fana ka protection modimo a ska etsa a ska protect ai nna ke hlotse ba sa a lo golle tsa montshang dintho tse di kentseng a ska hlola roballwa ke dintho mo lo golle Molokulle lwe. Lokola ntho tse motshwereng hore business ya di ska tsa tswela. Ka speed. Ke re le molokulle. Lokola le mosebetsi wa hae. Mo tshwara. Molokulle. Batho ba modimo wa bona jwale. Ai man. Yes sis. Hai khona man. Her. A hlena batla mo ngwana wo. Just sis. Ena ntsa sa tle kereke. Wa ile mothibela ra ska tla kereke. Ona mosebetsi wa kere. O ke yona. Le se re batlang a sta ke mo. Hey, aka thola mosebetsi o mo. Just sis. Oh, ba mothibela ra ska thola mosebetsi o mong. Ai, wa bona. Ai man. Ena ke mistress. Hey, re ke tsa ra di reputile ntho tseo. Ntsa straight. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kubai. Matang. Bye. Nchebe. O bone batho ba kae? Ba batse. Ke nyao. Batho ba ka strateng seo. Batho ba stratong sa lona. Batho bano ba re ba etsa ka bomo ba roba dintho tsa hore o ska ba nehela. O ska ba ntsha boshome. Batsaran, Satan o na le tsela o nka tjhelete le molokolotse ka speed. Le tsamaye 1, 2, 3, 4, 5 kubai. Le tsamaye. Le molokolotse. Bye bye. Jesus name. O bona batho ba kae? La sa ba bitse ka mabitso. Ka nna. Di tsele ya tsamaya. Di tsamaya. Molokole o tsamaile bye bye o molokolotse kubai Jesus name bona batho ba kae Ke ba di batho. mo be ke a
wena nkgono o itse ke atla wena o itse o latlhelwa o etsalang nna ke itse papa ke tla le yona hantle ke be hoba ke be sentse ke ngotse budget ke be o ingotse ke ngotse budget o ikentse ka mflopong ke be ena engwe ha ke tshwantse go be ke tlotla ke lo reka grocery jwale ke beileng yona ke tla kgona gore ke patale ke be ke tlise kerekeng ke patale ena engwe ke reng jwale ke tlo reka grocery jwale ke qetella a tjha ke sa bona jwale ke tla re ke a sheba mona ha ke tsebe ha o tsebile kae na ho etsahalang o botsa maolo lata yana no e beile o no re o itlisa ho ntate modimo ke re ke tlo itlisa ho ntate modimo ya ho ene tle straight yona bile ke bontshwa e kena bankeng ba ibile ba bolela ga ena ke a eng kanti ka itloela mono ba nke ka ke itlisa ntate mokgoti straight ha ke tlotlisa ke ha dijo di fela ka ilata ke ha dijo di fela ntate ke house na dijo sena phofo sena nke ga ne tšhelete ne ke ntate mokgoti ke itlwetse bankeng ka nnete ntate ka ilata hle gore jalo dilo ya sena tšhelete jale hano a ke re ntate ha ke ye ntse kena ke ntse ke kgona gore ke ntshe bošome ke ntshe bukana ke reke grocery o se ka wa fella le dintho tse bang ke di a hlokahala ka tlung gore ke bang jwale ntho tsa ka di sa kopane hantle le bangata wa ile moetsa le wa ile nka tšhelete tsa hae wa ile etsa tšhelete tsa di fela tšhelete tsa re di etsa gore di fele because ha batla ntho fela wa etsa ene o mo goba ha ona le motho a setseng ke ena shebane le bana ba hae ke ena fela ya hlokomelang bana ba hae hlokomela maseana jwale ha batla o etsa eng wa etsa ha batla ho etsa fela wa etsa ntse a thotse jwale le motseisa ntho ntho ga tsela le jarete ka tsela le monyako mobi ntate ha isa le yena a buang ke baloi ba buang le tshela eng re tshela mobu monyako le gate mobu le nkang kae mobu ona go nka mabitleng kwana le baloi ba o kae re ba ngata mo phase 3 so mobu ona le o lata mabitlang le etsang ka ona mobu re tla go tshela re bua le re ga motshwarisa lo ga ska etsa le magotunyana bosibu ga etsa a omelle a thola re tu mara ska pein ha tsoa o hantle bosibu ga fi ke le khalmetse magetlo makae ntate ke le khalmetse magetlo makae go tlotsa mago khalemetse wa ile ntse le khutla le tellana ba haisana le tellana ntate le tellana le motsamela ngaka ka ba le iketsa dintho re motsamela ingake ngaka eno ya lona ntseng e le thusa ke mang ba bangata mo di kereke tsa bona ke manye kgolo ngaka e le tshepang motshepanye ke bo e o kae ona tropo e tropo ngaka ya lona le patala bokae re patala tšhelete re na le yona fela ke ya ntate kapa ke ya mme ke tate le ya ho yana tropo a ba le fa eng o re fa ntho tsa re di tshele mo re bue ka tsona bitsang ngaka lona bitsang mo bitse le tlo mo bitsa mo bitse ntate ntate ke nna la o sa ipolele lebitso o ngaka le tshelang wa o ba fa meriana wa o tshela meriana re batla mosadi eno a tsamaya ka wheelchair ka fasho because ke ena etsa ntho nngwe le nngwe le mametso ba mo tseisang gore a ska kgona go support-a bana ba hae baloi ba mo tshela mobu wa mabitla jareteng gore a ska kgona go etsang go support ke le kgalmetse ntate ke le kgalmetse le mametse ntshang dintho tse di kentse mangweleng ae ntshang le mangweleng ae why a le tje le mientse mangweleng re ntse ka bomo lo ga ka tla wena bona ba ntsa go tlokono maka o ba le ona mona ntse tlo fumana dintho tsa molokole
Ka speed. lokolla ntate hle. Ntshane le laphile le motlamme ka rona mangweleng. Ka speed. Le ntloela hampe. Phuta meriana lona. Le jareteng ya hae. Tjhelete tsa hae di nka jwang? Re di nka ka dikatse le ditweba. Le romela dikatse le ditweba. Ee. Phutang! Ke le monya. Tswa. Le mangweleng le ntshitse. Tswang. 1 2 3 kubai. Lokula laphile. Oma, o bone batho ba kae? Ba ngata. Wa Ha ba ke tsebetse ke ba ke ba isane. Shebane tjena. Sheba. Ene ke bana ba. Ha ke tsebe ntate nto ba mpatlang yona ha ke tsebe. Okay, ke tlo o thusa. Modimo ka ke rapella mangwele ana. Shwele bosibu ka tsosa ngwana ka gantsha se ka self wa thula nthwena ya ba ethewela ka ikare go ba ka tlasa Ana shwele bosiu. bosibu tu go ga o tsa ka ntate go thotse bitse ke kare ke re ngwana a fitla a ntsha ka motsosa a fitla a nsidila ka self ya ba Modimo nthwena ka ya na Ke a leboha. Ema ka motho he. Akobe. E kae pain? Ntse le teng ka mo. mona le hana go ya Le hantle. Le ana go be hantle. E se nako kae? Le sa go be lo tu. e sa le nako ntate mara ha o le rapeletse ke kgona go le kobehe le sa skala tswa join Ba batla ba batla di do di ma wheelchair. O tle ka mokotla wa hao wa bank wa ntho wa le wallet ya hao. ke tle ka wena Ke tle le so. Mistress, ntle le wallet ya hao kapa card ya hao ya banka. Ewelina mandla. Yukama. Skela se. Ke motho a moholo. Ke batla wallet. Kapa bag ya hao mo tshelang tjhelete teng. Potlaka hle ngwanaka. Ho tswa tsatsing lena. O ithute o nehela. Hona le motho ka mona. Come on, o teng, mara ke no mo phamisa. Everything ene ke etse di walleteng tsa lena. O ntsana le tsona ka walleteng tsa hae. Ena ona mohlaka a hlokang tjhelete. Ba tsona ba lo ba kgona ho nka tjhelete di walleteng tsa lona. O mphe tjhelete wena o iqekisetse wa bona ke a o zama. Ha o sa hlola robalwa ke di stove. Di ka se hlole. Le di macro versa sona mpulela wallet modimo go tswa tsatsing lena tšhelete a sa hlola e nyamela ke card ya hao e nngwe modimo go tswa tsatsing lena a sa hlola lahlela ke tšhelete bile dintho tsa ka tlung a di sa hlola di robeha in Jesus name. Gono ha o sa hlola o hloka tjhelete o utlwa ha o sa hlola next karata ya hao e kae ya banka ya SASSA ke ya SASSA e ke ya SASSA modimo ka ke bua polelo hodima yona ha e sa hlola ka lo e banka tjhelete hodima yona ka lebitso la Jesu ha o sa hlola o hloka tjhelete o utlwa o batle le monna moholonyana kapa o sa mmatla ha ke sa mmatla
ka kwa kana wena ke wena a kadimang tšhelete matšhoniseng Eya papa. aowa na a o sia motletša ba ntsa ya matšhoniseng Eya papa. o kadima boma 1,5 Eya doctor. nna o mpha bokae Doctor ke tlo zama ke re jwale se ke tseba no. marobalo ba etsa sono ne le tlo mo lokolla kere le tlo mo lokolla a le tlo ntshenyetsa nako le tlo mo lokolla a ke utlwe le reng e ya eng le tlo mo lokolla le bakae le bangata why le kgona ho mo isa matšhoniseng le nka tšhelete tsa e jwang Akere wa matseba ke ngwana o dulana le diplane. o dulana le diplane Eya. Le luje ona sa rekisa dijelello hana tle le finga rena a tlo dula fela. Batho ba patala re kwetse go ba ska patala. le entse gore batho ba se ka ba mo patala Eya. Jwale le no mosebetsi o tinne wa le mahle. Wa ya na tla. Wa tseba be ke fitila hana tle. Already kana le hire mosebetsi ka la barago. ana le herring Ga ba tla ba bolele ke mosebetsi ke le ba bolelekile. ba mo lelekile Ga kgotsofetse. No je a se kgale. le bakae Ge ba ngata. le mosabela ngaka kapa la iketsetsa Ba di ngaka. Le mosebetsi ba mo jella mona. le entse o ratibekwe le entse jwang o ratibekwe mosebetsing Ge ntse ba se ka mamela nix la ipua. Ga e tsa hore a hlowe ke batho ba mo kopanele ga boge. le mo kentseng e etsang gore a hlowe ke batho Qeto. Ke ba mo bona jwa mahlo. Ga bo kentse seqeto. bona seqetho ke sena A hlae dipeisi. a hlae dipeisi A nyonye fela ba batho ba mohloya. Ke gola ba ga mo tšhisitse bosibo. le mo jesitse bosigo le mo kentse sejeso mare mosebetsing ba mo rata empa e le lona fela ba mo etse di-boss side ya mo rata Eya. ee jwale ke batla a gotlele mosebetsing re tlo etsa jwang Jwale gona tlo etsalang ga tlo sebetsa jwang lena. ee Ga tlo sebetsa jwang lena. Ha o ka tseba re sebeditse ka thata. Yo, le sebetse ka thata o etsang hore a betše. A qetela wa tseba selemo se fetileng wa polana tlile mosadi ana a tswa mantle ya le wa pola. Wa mo pola le re mo tšhisitse letsogo. Ga mo kwala yane ana tlisitse mosadi a neng a tswa mankaka ka privateng ya hae le be le tšhesa mang le re tšhisitse yena yo letsogo le tšhile le tšhile. Wa tseba ntho e tele ha o bontsha la o bontsha nix hore ke tšhile he mare tlo ko jwetse. Le tswa kha le fola folifoli. Le no la ka sheba ha o bona ha le gona tšhile after ga tle le mo tšhisitse jwang ka mafura. Ha qeta be re etsa gore monna a hane ha lo claim ntho for go tšhile e jare on duty. Jo. ga re buang ka tšhelete le dinka jwang Sure. tšhelete le nka jwang yona Tšhelete ge etsa gore a dula kene dikoloto re bone tšhelete a e fele fela ha gola fela ba sena nix. a kgola fela le enka Eya wa bona di dikoloto tseo he yena sa kgone go patala monna he kena patala. Monna patale ba ntsha seqetho sa lona ka speed ntshang mokonimakeng tšhelete yana le nka jwang ge etsa gore a bane le dikoloto di-accountong di ha qetile be re e utswe go go se ka sala nix gantlentle tšhelete ya yena e sala velo. le kgona le utswa ka tšhelete ka Eya le nka jwang tšhelete eo tšhelete eo re e utlwa re ka moya a ke re butswela ntho tsa gona tšhelete e be fela ba sa e bona. O batla ngwana o palame koloi sho ba batla go reka koloi ebile monnate go tswa o etsa lela senou o entse re shota o setse ga kana ba fitlha licenseng a e sala ema moo no bese le mofatsitse le le tlo ba lokola ke le tshabe nna le tlo ba lokola ka speed phutha ntho tsa lona ka speed
ka speed 1 2 lokola le monna ya thole license Ee, ga ba lokolla kaofela. ntshang dintho tsa lona ke batla kgutlele mosebetsing etsa gore makgowa ba mo founele a ke le tshabi etsa gore makgowa mo founele Ba tla mo founela. Ba go sa fumane o mo bosalo, so na le motho a itseng a mo sendele CV. Ha, yo. ke batla sebetsa ona ma batlang go sebetsa teng molokolle Qetile. a ke le tshabi le ngaka tsa lona le mametse tswang 1 2 3 4 khubane o lele ko mosebetsing Ee, ya doctor. o etsaetseng Yo doctor, go na le tshwale batho pele ba- kahle go na le batho ba ka mogaka haholo mosebetsing. o ntse o batla go sebetsa moo Ha, pelo ya ka e sa le moo. a e sa le batla mosebetsi o moo Ee, ya doctor. ntle le wallet ya gago le ntle le wallet ya gago Eish. ne ke ruta ka deliverance radiong hoseng ke re baloi ba etsa fela ba fihla baneng ba ntate modimo ai baloi ba etsa fela hle a ba thakati ba entsa ntse ba sa lwana tlo kwa ntate wa ka le mosadi wa go tlo kwa mosadi beretsa o ra ke ona mo re morena jesu lokola bophelo ba ka phamisa matshwao e re morena Hello, baba. le tlo mo lokolla ka le tlo mo lokolla le tlo mo lokolla le tlo mo lokolla le tlo mo lokolla kre le a mo lokolla a ko utlwe le re le a mo lokolla buela modimo le a mo lokolla le a mo lokolla le a mo lokolla kre tulo le tlo tsamaya kre le tlo tsamaya kre le a tsamaya le tlo tsamaya a ko utlwe le reng le a tsamaya kapa le tsamaya le a tsamaya kapa le tsamaya le a tsamaya tulo ntate man le tlo ba lokolla le tlo ba lokolla kre le a ba lokolla le a ba lokolla kre le a ba lokolla ne a ko utlwe le reng le a tsamaya kapa le tsamaya le nketsa lerata le a tsamaya kre le a tsamaya le tsamaye le nketsa lerata le a ba lokolla kre le tlo ba lokolla le tlo nka dintho tsa lona le tlo di nka le a ba lokolla kre ba lokolleng nka dintho tsa lona mo tlweleng ba mo lokolla lokollang ntate le tlo tsamaya kre le a tsamaya 1 2 3 4 5 le a tsamaya le mo lokolotsa kre le a mo lokolla kre le mo lokolotsa le mo lokolotsa kre le a tsamaya ne 1 le a tsamaya 2 3 4 ba seke ba tsamaya ba tlwele mo tlo kwana le yana kwa matšhonisa le wena o itse o felelwa ke tšhelete tlo kwana ba seke ba tsamaya ke a tla go bona o kae wa matšhonisa ema mo di tshware jwale ke a tla khati ya gago fela ntshokodisa le tlo mo lokolla ka eya eng le a mo lokolla le bakae wa e le etsa gore a tlhoke tšhelete wa e le etsa gore a tlhoke tšhelete ke botsa la kutla wa e le etsa gore a tlhoke tšhelete Mama into tse kgolo. o batla etsa O batla ho etsetsa mama into tse kgolo. o batla ho etsa mama ntho tse kgolo mpoleleng tse tharo fela tsa batlang ho di etsa O batla ho kenyetsa mme wa hae fence
o batla ho kenya fence ha bona and then o batla ho agela mme wa hae batla ho aga ntlo and then a bo rekele ntho tsa di hlokang so le etsa jwang le nka jwang tjhelete ya hae ga bapala ka kelello ya hae jwang a tjhelete e kena re etsa a etse dikoloto tse ngata le eng ya hae re dula zone le tlo molokolla phuthando tsa lona ka speed molokolle 1 2 3 4 khubai phamisa matsoho o bone batho ba kae ba ithuba wa batse le nka jwang tjhelete ya hae 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 le tlo molokolla le tlo molokolla a ke utlwe le reng le a molokolla le nka jwang tjhelete ya hae le a butswela le ba kae bangata ga mokopanetse re le bangata a ke re ga bona tswelo pele tlo ba teng le a mmona o tswela pele ha ke kopa ho sebetsa di-wallet tsa lona kopa ho thusa di-wallet tsa lona le a nkutlwa batswalang le di tshwere gre le tshwere di-wallet ai ke mathata molokolle le butswela fela le butswela jwang le hlalosetseng a ke ga tseba gore tšhelete tse e tshware ene la ikemiseditse go tlo fa tšhelete tate moruti ga mo lebatsa ho jana faneng ka bo etsahetseng ntho tsa di tlo buleya motho ena tate moruti bona e sala tla kerekeng ya hao o ba le ntho tse ding tse makatsang ka ene o na le ntho tse buleyang ho na ntho tse bulehang ha e sala tla kerekeng ene re batle le mo tsamela ka kapa le iketsa meriana re mo kopanetse gona ke ga re le mono ga ke re le bangwe ga wa re tlola ga le ba bona re le bangata molokolle ka speed wallet ya ile yentseng le khatisai re ntse le tjena na tla kerekeng ga mo le ba ditse tsone a fihla ka taxing ka le kgone le mo lebaditse dikhati tsa ile wallet ya hae ha fihla ka taxi se le hole ka nana gore kana ntete mo hobane ne le etsa hore a di siye yo a ke re ga bona ntho batlang mo etsa yone tswa 1 2 3 4 5 kuba molokole ska la hlola le nka tšhelete tsa hae bye bye o bona batho ba kae wa batse phamisa matsoho ntle le khati ya hao ya banka Misepe. Leona misepe. 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 Batlis. Tšhelete tsa di dinka jwang? Tšhelete tsa di dinka jwang? Di dinka jwang? Di dinka jwang? Tuela. Le bakae? Re bararo. Le mo tsamaela ngaka? Re mo tsamaela ngaka. Sala tsamaya. Ke re ke. Mnana ke le tšhelete. Mnana le tšhelete. Ha batla koloi ya hae. Ha ke ke ba ifu. O ba bona tsa tšhelete ngata. Mnana tsa tšhelete ngata. Ha ke ke ifumana. Molokole. Ke re molokole. Le molokolla ke. Ka speed. Ska la hlola le nka tšhelete tsa hae le ya di butswela. A le sa hlola le dinka. Molokole. Le koloi ya hae ke a e batla. Le qetile. Tswang. O bona batho ba kae? Wa ba tseba? Le tsamaya. Le a tsamaya kapa le tsamaya. A ke utlwe le reng. Le ba kae? O batlang ho ya? O batlang ho ya? Le batlang ho mmeo?
Re batla sokole. Le batla sokole? Eh. Le etsang ka tšhelete tsa hae? Ra di nka. Le di nka jwang? Ha ke tlo e fumana fela ra e nka. Le e nka jwang? Ra e butswela. Yo. Hi guys. Ntho ya mo a butswela e serious. Ai ntho ya re baloi ba re nkela tšhelete ka ho butswela e serious haholo. Ke ba mang ba ntse ba na le ntho tsa ka dipatšheng tsa bona? Ke wena o ntse o na le tsona? O ntse o na le ntho tsa ka? Ba bang ba senang nix di-walleteng tsa lona ha le tswa moo ho na le tse sisu khonemang. Mare le nna o tsa iqetetse kgale pele ne ke na le di-stickera mo walleteng ya ka mara ke sa e etsa le nna ntho eo. Batla re na le ho nka baloi hanyane, re na le ho ba tlwaela. Le butswela tšhelete ya hae? Be le nka? Le ba kae? Ke mong. O inyane? Ha ke letho. O nka bo bokae tšheleteng ya hae? Kore ke etse hore a se ka bona na o etsang ka yona ha e tshwaretswe fela. Le etsa ra inyamele? Mo lokolleng? Re mo lokolotse. Ska la hlala le nka tšhelete ya hae. Tswa. 1, 2, 3, 4, 5. Kubai. Mama, o bone batho ba kae? Ke bona motho a le mong. Wa mo tseba? Ha ke mo tsebe. Ke motho wa mme kapa wa ntate? Ke wa mme. Mme ona re ke yena nkang tšhelete ya hao. O tlile le wallet ya hao le card ya hao? Ntate mo. Okay. Le tsamaile? Le mo lokolotse? 1, 2, 3. Le a tsamaya? Le tsamaile ne? 1, 2. Okay, mister. Tsamayang he. Le mo lokolotse? Le mo lokolotse ne? Le mo lokolotse? 1, 2, 3, 4. Tsamaya. Le ba kae? Le le bantsi. Le nka jwang tšhelete ya hae? O monosi mo go rona o kile a adima 20 rand mo. O kile a kadima bokae? 20 rand. Ma ke kgala le ena a sa gopola. So 20 rand e. Ke yone e dirang gore la ka ba tshwara shilling a se ka bona o dira keng. E kwala a le se. Le nkile le kadime 20 rand ya hae. Be le lo e sebetsa. Le entseng ka yona? A te re dira go la ka ba tshwara tšhelete ne. A se ka ba bona boleng. A se ka ba kola. Mo lokole? Re mo lokolosa. Ka speed. Ka speed. Ska la hlola le tshwara tšhelete tsa hae. 1, 2, 3, 4, 5. Bye bye. O bone batho ba kae? Ba bantsi. Le a tsamaya? Le a mo lokolla kere? Le tlo mo lokolla kere? Le tsamaile ne? A ko utlwe le reng? Le mo lokolotsa kere? Le tsamaile? Le tsamaile kere? E ya eng? E ya eng? Le mo lokolotsa? Tswang? Ne le ba kae? Kubai? 1, 2, 3. Phamisa matsoho. Le qetile ne? Le mo lokolotsa kere? Le mo lokolotse ne? Le mo lokolotsa kere? Le mo lokolotsa kere? Le tsamaile ne? Le tsamaile kere? Le tsamaile ne? Le tsamaile kere? Le tsamaile kere? Le mo lokolotse? Kubai? Le qetile? Le mo lokolotse? Le tsamaile kere? Le tswile ne? Le tsamaile kere? Le nkile ntho tsa lona? A ko utlwe le reng?
Le nkile dintho tsa lona ne? Le di nkile? Bye bye. 1, 2, 3, 4. Bye bye. Le ile akere? Bye bye. Bomme ba tlisitse ngwana bona. Hantle bana ba sa tlela bona. Bana le ngwana ke selemo a kula. Now temenan e sa le dikolo di bula o ile ha bedi fela sekolong. Ba re ba mo tsamaisitse baruti, ba mo tsamaisitse le disangoma. But hauna ha ba kgone hore ngwana a thusahale ntate moruti. O tseba modimo ya restaurant. Ema ka maoto a hao. Bula matsoho a hao. Ke a o kopa le wena mo. O thong o entse nthemeng e? O ile sekolong ha bedi fela ntate moruti. Every time ha tsoa a tshwanetse a ye sekolong, mmele wa hae wa loka. A ba sa O kgone ho etsa sebedisa letsoho niks. lefe la right? La right. La right, akere ke le. Okay. Wena o sebedisa letsoho la la right. Ke kopa le nae. Ngwanona ke kopa le kopanye matsoho a lona tje. E re morena Jesu. Ntho e nngwe le e nngwe ya rona e re tswile matsohong. A bule haholo. E re e re tswile matsohong. O na le matla le bokgoni ba ho di kgutlisetsa. E ka re ka etsa kaofela. Ema ka maoto a hao. Bula matsoho a hao tjena. Wa shebise hodimo. A bule hape ntate wa ka le mme. E re morena Jesu. O na le matla le bokgoni ba hore ntho nngwe le e nngwe e ntswile matsohong e ke lositseng. O na le matla a ho di kgutlisetsa. Bula matsoho kgetla bobedi. E re morena Jesu. Tebo e ko tshepang ka teng. O na le bokgoni ba ho restora bophelo ba motho le tsohle tseo a di lositseng. Tsatsing la kasheko lena ntshebe e re hohle moo di leng teng dintho tsa ka ke a di lata, ke a di kgutlisetsa matsohong a ka lebitso la Jesu. E re morena Jesu, le tseo ke neng ke sa di tsebe ke a di lata moo di leng teng di kgutletse ho nna ka lebitso la Jesu. Kwala matsoho a hao. E re morena Jesu, ke a di sila ka madi a morena Jesu, ke a di boloka, ke a di pata ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Jesus name. Di kgutlile ne? O etsa ngwana? O ka dula fatshe ntate wa ka ke qetile ka wena. O etsang? Ngwanaka wa sokodisa. Ngwanaka o bona dintho tse bonwang ke ena le mong. Ngwanaka ha tshwantse a eme sekolong mmele wa hae wa loka. Ha sa loke maoto o loka matsoho. Ngwanaka o na le di-short breath. Di mo qadile ne? Since o tloha last year. La di mo tshwere di-short breath tsa teng a re mo isa dingakeng. O ntso mmona e ka re motho a ka re moya o ka tloha fela. Empa ba metjhini e be vila e re dintho nngwe le nngwe ya hae e bita normal. Tswang. Le tlo tsamaya kere? A ke utlwe le re. E ya eng? Le tlo tsamaya kapa le tsamaya? Le tlo molokolla. Le baka e ho yena? Ke monosi. O eng ya hae? Ha ke niks. So why o lomeletsa ngwana? Why
o loka ngwane wa e fa se bophelo ba ngwana Batla ya hae. o mme kapa o ntate Ke mme. o le mo di kae ke baloi ba ntse ba etsa ngwana hao tjena le mo ise kae ntate o kae ntate le mo ise kae le kae re mo isitse di-docteng ka ho fapafapana ra qeteletse se tsebile re leka le tsena tsa Sesotho le mo ise le ngakeng tsa Sesotho dingakeng tsa Sesotho ba ne ba re ke eng ba ile ba rona le moya ha ba ka batho jwalo so ke bona ba mo tlammeng ka dithapo ke dingaka tse mo tsa Sesotho ba mo tlammeng ka Sesotho ka di na o tlo utlwa baloi ba reng le re wa le me etsa tje Batla ya hae. le batla hlo ya hae le isa ka hlo ya hae Ho bona le sedi le kganyo hodima hlo ya hae. dintho tsa batswadi ba hae dinkwe ke mang Ke nna. kwena tshitseng di-trucka tsa bona Eya. o no di romela vota jwang o di romela vota jwang o tlo njwetsa go botsa la go qetela o di rometse vota jwang di-trucka tsa ntatae dikoloi Hobaneng o batla ho tseba ditaba? because ba tlile ho nna ke tlo ba thusa Ho monga ditaba. o batlang o itse mosadi kapa monna ke tseo ke mosadi. o amana le bona kapa o amane le bona Ke amane le bona. so why o entse gore ba lose dikoloi ba lose everything Hoba ntate wa o na le tjhelete e ngata. Ha ke batla be le tjhelete. meriana o iketsa yona kapa o e Ke latang iketsetsa. wa iketsetsa o tseba moruti November ke ene o buang le wena kgaola dithapo tsa ngwanenya na tlangwa le sefaga thekeng ke bone la eme mona a sa tsebo ema hantle ke nnete wa loka maoto o loka maoto o loka le matsoho o tla be a na le motjhiso o mongata fela o tla bana le a re o tjha ka hare mare ena ha o mo fila hana heat mare o tjha ka hare mama o tlo lokola fa le yena le motlame Naka mo etsa nix. yena wa mo etsa nix kgaola dintho tsena di sebetse nix ma o no tlangwe thekeng fela mama ke batla go tlise dintho tsohle tse di nkileng tsa ntate mo fe tsona mo fe bule matsoho ntate o fa tsona ene ke nnete a se papadi le mosadi wa hae ba fe tsona ba fe dintho tsa bona kaofela ba fe tsona kaofela restora dintho tsa bona ba fe na go tshabe nna o qetile loko la ngwana phutha ntho tsa go tse di kentse ngwaneng yana mo lokolle Tuli, wa tsamaya. Tswa tsamaya. Tswa. 1, 2, 3, 4. Kubai. Jesus' name. Baby. Nchebe. O bone batho ba kae? Wa mo tseba? Ke mme kapa ke ntate? Ke motho o mo tsebang? Jwetsa mama o ke mang? Ke nkgono. Nkgono eno ke yana le nketseng dikoloi, di-trucka, everything. Ya mmoneng. Ke eng ya lona nkgono ya?
opposite. front opposite bona mohlolo wa ngwana modimo ka ke a leboha ha sa hlola loka ema ka maoto o no sa kgone ke bona o eme tjena ho etsalang boding ya hao next mmele wa o lokolohile ko beha ke bone he dula fatshe ema wa ntse le sa tle ho nna mara ntate Mama Pali. ke mora wa ntate mabale mabale Eh, ke bana ba hao wa ntse le sa tle nnete fela ntse re sa dumele ntse le sa dumele bonnete fela a ke a tsaba batho ba bongata ba di dumele dintho tse a ntate a ipuela nnete a ra nnete a re di dumele la ntse ke bua le radiong a le di mamele a le di dumele a re ke re be re mamile bonneteng ke eno o mo bone motho yo ke eno motho yo o buile ho yena a sana next free o nkukile less than 5 minutes mo lokolla ka ntho e le sutlile more than a year God bless tlo go rapele baby le wena phamisa matso ngwanaka modimo ka ke mo lokolla ka lebitso la Jesu le a tsamaya kry ke la hlola le tlile 1 2 3 bye bye Jesus name ka mo dula fatshe o etsela mo ke mo lokolla kry le am lokolla kry le tlo tsamaya le a tsamaya a go utlwe le reng e ya eng le a tsamaya le tlo mo lokolla toilet paper ka speed le a mo lokolla ke botsa le go phumula motho kemana a le sebedise di-glove lona le tella batho le a mo lokolla kry le a mo lokolla ke itse le a mo lokolla kapa le mo lokolla le tlo tsamaya le itse le a mo lokolla a ko utlwe le reng buela modimo a le tlo nsokodisa le tlo tsamaya le bakae le babedi le batlang ho ntato le batlang ho ya ba fela mo jella mona le mo jella mona jwale wa ile etsa re molamu a yo se ka sebetsa ke ona wa tla a lwana ka tlong le mosadi le batla ba lwane le mosadi ka tlong le etsa re ska tsohelwa so le mo qabanya le mosadi wa hae le etsa re ska tsohelwa ka tlong le eng ya hae batho ba strate mo so le entse jwang re ska tsohelwa ka pele re mo tseletse moriana mo geteng mo se le ka go tlhalosa hothi o etsalang ka yona Ntate a re ke e se le 2 months ha sontse a etse ditshebeletso ka tlung le mme molamu ha o eme nix ha kgone ho etsa ebile e se khosa ntwa ka hara lelapa but ha ya kantle a batla ho testa hore na e le hore o na le bothata kapa jwang molamu o tla pele wa sebetsa so le re le mentse le motshelletse dintho gate mo koloi tsang ha tswa ya mosebetsing mo koloi e fetang teng so le batla ba qabanya le mosadi wa hae ba batla ba qabanya jwale le mo kentse ntheke e etsang hore a ska tswela theke mona fela meriane ke kgola ke yona e ileng theke Insane. Msang! Brokulle. Brokulle. Lokola mpilo bai. Baske ba hlola ba lwana le mosadi wa hae.
Le qetile le koloing ya hae le ntshitse le a tsamaya 1 2 3 4 kubai Jesus name ntate wa ba tseba ke bomme kapa ke bontate Ekare ke bomme. ha ba bona ka mahlo o batla ba bona kapa o shapa Ah, ke sheba batho ba bona slow fela. It is bula mlomo wa hao ha ba tlo ba bona o ba tsebe bula mlomo wa 1 2 3 4 5 6 7 kwenya modimo ka ke a leboha ka mohlolo o etsaetseng ho yena ho tloha tsatsing lena ho tla lla vurpa a go re okay se le bangata ke tsebe mang ke mang mo wena o jwa ke pein pelo kapa pelo e ka kae mona tlase mona tlase oh o na le mosadi ba ne ke re batla o tshwarisa peine bona modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu 1 2 3 4 5 mo nese ole wena o jwa ke operation ka di 30 empa e be cancelwa ba bo ke be ke fuwa date but ke ne ke kopa o ngapele ntate o no tshwantse o etse operation ya ya fibroids o na le di-fibroids so o no tshwantse o entse operation e tšhaiseditswe morago e tšhesetswe morao ke nako e kae so ke tlo ya hape ka di 18 ka di-18 ee tswang se ka la ntshokodisa le tlo tsamaya kre le tlo tsamaya le tlo tsamaya tulo le tlo molokolola kre le tlo molokolola kre le tlo molokolola kre ha ke utlwe le reng le a molokolola ha ke utlwe le reng le a tsamaya kapa le tsamaya le a tsamaya le tsamaile kre le molokolotse le qetile ha sa hlola etswa operation le mametse khubae 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 le qetile kre le tsamaile kre le tsamaile khubae le molokolotse le qetile kre le tsamaile ntshebe bula mlomo o behe setulong bula mlomo haholo 1 2 3 4 5 6 7 kwenya modimo a ka ke leboha ka mohlolo wa mosadi enwa in Jesus name bula mahlo ha o sa tlhola o etse operation mametse daddy yo phamisa matsoho a hao wena o na le motho a sa batleng o mmone mare ke a mo tseba o na bothata e ra o lokolle tsamaya he o tsamaile ntate o tsamaile o mo lokolotse o lokolotse business ya hae tsamaya he 1 2 3 4 5 khubae amen Jesus name a kore ke a leba morena Jesu now are you aware hore baloi ke bana ba sa batleng re neele motho a o sena mosadi wa sokola metsi a bata hore ke le mpatlelela ka ba ke nkgono jwale ke sana taba ntho ya ka ya go kgetha e tla nqeta ha e ntsa nsebeletsa mpatlelela ka ba ke nkgono le tla bona re etsa jwang ka nnete bonyane nkgono o tla nhlokomela o tla ba mphile metsi a tjhesang mo
taba di-wallet ke tlo sebetsa di-wallet tsa batho jwale until they understand why baloi ba sa bate re nehele until we understand baby ema o tle kwano ngwanaka ema wena ke batla go bona gore ema hle ngwanaka tlo jale wa o le serious tje wa o le serious maoto a ntse a le bohloko a sa loka ka nnete o ne o sa kgone ho etsang o sa kgone ho etsa nix ke ntho ne o sa kgone ho etsa o ne o loka ha o sa hlola o loka wena now ke kopa re kwaleng ka timana e le nngwe e le tsebang a ntate o nqetile o ipuetse nnete fela ra ntate moruti November ntho tsena ne ke sa di believe tse batho ba bangata ba nke deliverance ba re a fake le TikTok mona ba ntse ba re a fake batho ba bangata ntate ba tšho jwalo because batho ba underestimate deliverance by underestimate modimo re file moroho e nang le peo le a hopola batswalane modimo re file meroho e nang le peo ke be ke re peo ke yona e tsang e generatang di fruits ne apole e generatwa ke peo ya apole ne lamune e generatwa ke peo ya lamune ne ke eng hape mokopu generator peo peo e generatwa ke peo ya mokopu tšhelete ya hao e na le 10% and that is why Satana sa batleng di ntshe 10%. That is why Satana sa batleng di ntshe 10%. Kore hlile a fela kore 100 rand mo ntshe 10 rand. Ao ba ihlotse sefapano. 500 randeng o hlile ko ntsha 50 rand fela bore modimo wa ka yena ke 10%. Ke peo ya ka ye. Hai. Kore demonstrate la uto etela ntate. Okay. Don't that. Giving ke eng. Ngile ka ruta molaetso very powerful. Ka ruta ka hore Jobo o nantsa a etsa di sacrifice. Jobo o nantsa etsa di sacrifice. Jobo mpendat mobuo. Jobo Bible e re o na dula a etsa di sacrifice. Now Jobo na ntse so Jobo ha nantsa ana le bokgoni o ne etsa di sacrifice anka sacrifice a jala antsanga a etsa sacrifice a jala because let us be honest guys if nganga poni ke ma tshwereng poni mo tsale ba tsu o tsa ka tsheko le tsama ka poni nix le tshwantse di beke tsena di na le poni ma bon khon ba ona jwale le etsa jwa mar ke ya kwa moshimano wa ka o tshwere oh Kim okay thank you wa bona ke dinawa kana keng ka sekgowa beans wa bona ba tsalang if nganga dinawa tse ka dijala ke be ke di planta
Le ha ke sena dinawa for now, that doesn't mean ha ke na dinawa total. That is why, I mean, like it's not dinawa, no. Mari, that doesn't mean ha ke na tsona. Because it's just a matter of time. Because ke jetse. Le Jobo did the same thing. Ka nako ya hae, Jobo, ona a jala, a etsa di sacrifice. A etsa di sacrifice. Ka tsatsi le leng, Satana fihla. Wena emela man ke jetse o ntate Modimo. Ke kopa Satana. Ke kopa Satana. Satana tlo. Satana a fihla anka dintho di phamole. Satana anka dintho tsohle tsa Job. Satana etsa mazona. Jobo a etsa jwang? A itulela thuthubolong. Batho bohle ba ne ba shebile Jobo, ba ne ba re o tshonne. Ba ne ba re o etsa jwang? O tshonne. Mara ba sa tsebe re Jobo o jetse. O jetse. O entse mazona o jetse. That is why mosadi wa yona re rwa ka Modimo o sho. Job a re ke a tseba re molopulu wa ka o ya phela mme qetelweng ke tla mmona. Ebe re Baebele ka mora dilemo tse itseng Modimo a gotlisetsa dintho tseo Job a neng ana le tsona. Modimo a restora because Job o na entseng o na jetse. So we don't give, we are planting bazalwane. Ke a o qetela. Mara ke kgalla kwala ka di last. Thank you that. Ke sa tšhelete ka ntate. Lona le a itebatsa ha le ke be ke re le demonstrate fela skere. Ke mo pokothela o qeta o tshwara tšhelete ya ka. Oh. Now, Mbale chapter, Marana Bobedi chapter 17 verse 8. Hurry, we don't give because rena le bokgoni, but we give out of nothing. We give out of nothing. We give what? Out of nothing. Verse number 8. Hape salatela meetlo ya ditjhaba. Chapter 17. First King. Marena. Kitsa bobedi. Le antella. Fonso kitsa bobedi. Mara ke la tswane ke go isa so fole hantle. Kapa le bona jwang. Le nana jwa bazwana le bona jwang. A se dintho tsa mgo iso tse. Sehlo sa teng se re Elia le mohlolohadi wa Sarapeta. Bo pula di thusitse bana ba ka. Ke la tlala la tubela mojolo mona. O tla go isa o le moruti mona mojolo. Ka nnete di thusitse ka ofela bo pula le bontho. Magotso. Ka nnete. Le bo mme bana ba dutse mona ba sena batho. Wa shua mojolo mona. O tla fosa ditimana. Bua he qetella hle re ba tsamaya. Lentswe la morena la fihla ho Elia lare. Tsamaya o ya Sarapeta e Sidoni. O yo dula teng. Ke se ke laetse mosadi e mong wa mohlolohadi hona moo hore a o fepe. Se ke laetse mosadi wa mohlolohadi a etse a o fepe. Yaba Elia wa tsamaya. Elia tsamaya. O ya Sarapeta. Itse ha fihla kgorong ya motse woo. A fumana mosadi wa mohlolohadi a ntse a rwalla patsi. Elia hweletsa a re, ke a o kopa,
a ko ntlele le metsinyana ka mohope ke tlo nwa ya re ha mosadi a re o ya Elia a boela mo hweletsa a re ke a o kopa a ko ntlisetse le thathana ya bohobe ntlisetse le bikinyana ya bohobe fela mosadi yo a re ka morena modimo wa hao ya phelang ka morena modimo ya hao wa ke na le ha ile thathana ha ke na le ha ile thathana phushwana phofu yo ke nang le yona ka lefiswane e ke nang le yona ka lefiswane ke ka tlalang seatla le oli ha isa le kae ka lekukeng ke thona ka ditšhatšhana tse seng kae hore ke yo pheha nna le moshanyana wa ka re tle re je re ntano itshwella bala mme yaba Elia o re ho yaba mosadi yo Elisha o re ho mosadi eo o se ke wa tshaba se ka wa tshaba tsamaya o etsa tsamaya o tlo nehela ka moo ke o boletseng ka ka moo ke o bolelletseng ka teng empa pele ho tsohle ke etsetse moqathane o tlise kwano ebe jwale o etsetsa wena le moshanyana wa hao shebang batswalane mosadi yona hana oli I mean o na le phufu ya ho qetela le oli ya ho qetela tsa ho qetela mara moprofeta wa modimo re nehela hona moo bosikong kapa bonyaneng ya ha re bue ka bonyane eng bonyaneng bo o nang le bona etsa jwang nehela bonyaneng from bonyaneng bo o nang le bona ka mantswe mang ha ona ntho tshwantseng e o thibe hore o se ka ba nehela a iyo o re na ke bonyane you need to give o re na ke boeng you need to give out of that 10% bazalwane ha ona le 100 rand 10% ke bokae 10 rand ha ona le 500 10% ke bokae 50 rand bonyaneng ene e thute hore let's say una le 100 rand 10% 100 rand ke bokae 10 rand ha o qetile bore ke nka 10 rand ke neela ka yona o neela kae from bonyaneng mosadi yona o tlo neela kae from bonyaneng modimo ha nka e le excuse modimo ha re no Elisha mosadi yana ke kopa mo nahanela hana nix mara a re tsamaya ke se ke molaetse hore a nehele out of nothing a nehele bonyaneng bo a nang le bona na wa tsa rona re etsa re sebedisa bonyane e le lebaka no ke na le nna ke sa kgona tšhelete ya ka se le nyane re e sebedisa as an excuse and that is why baloi ba thabile that is why ba re etsetsang ba create mabaka ba create ba nkang tšhelete tsa ba hlahisa mabaka ba roba koloi ba roba di TV re utlwile ba roba di purposely so that o se ke wa kgona ho nehela o se ka kgona ene runa re le bana ba ntate modimo ka bomadimabe re atleiswa ke o nehela simple and matlek the same batho ba badimo ba atleiswa ko etsetsa badimo le runa re atleiswa ke o etsetsa ntate modimo le badimo ba zabane le badimo ha ba bapala ba o fe mahalo ba botse ha ba dlale ibile bana ba dlale ha ba hla ba re khomo ba fitla ba etsa sign bar bana ba dlale ba bano bona ba dlale o ska ba utlwa batho ba re criticize baruti ba runa re ja tšhelete tsa batho ditšhelete tsa batho di tswele ke badimo ha ba dlale badimo ba fitla ba re ha o re ba re no o tla kopana o tla lo batla bo malome le khazete kgomo yona tla intsha o botse motho a ditseng pele hao o tshwana le ba ka ba re kgomo le pudi ba re kore ba batla kgomo le pudi jwalo o tla dintsha ka nkane ba dlale batho bao ba dlale bao so if badimo ba tsarane hore ba re bless hore ba blesse batho ba bona ba batla something what about ntate modimo ena batho ba badimo kaofela hona motho a tlo reng ho badimo le ya bona ke na nix badimo ba sebetse jwalo ba re tsa ba o lo kopa rangwana kopana le family o tla utlwa motho a kopana le family rangwane kopa re bueng ka nnete nkgono na batla nku o ameno batla kgomo bo rangwane ba tla etsa plane ke tseba ka mme wa ka mohla mme wa ka ba loi bana ba mo yentse le thuele mme wa ka o na kopanye bo malume ba ka ba kopanye ba khazeta ke nna fela nahane nkgono wa ka brikile re ke batle kana ke tlala kapa le nkgono kapa le mang a ke tsebe but ntho e ke batla o kwala ka yona ka
bonyane na o rona re batla ho sebedisa bonyane no nna ke na le tjhelete e nyane ha ke kgone ho nehela ke na le tjhelete e nyane ha ke kgone ho ntsha boshume. That is why Satan o tlo re trapa pap baloi ba tlo nka ditjhelete tsa rona modimo ba re tlohele because ntate modimo wa tseba re ha tlo thola next modimo wa tseba re ha tlo thola next mo le nkutlile batswalana a re eme ka maoto modimo a le bless. You give from the small that we have bonyane bo na le bona you give you tithe bazalwana. If we had time ne re tlo e bala Bible e re mosadi ona a ka hlola a fellwa ke dijo a zanga fellwe ke dijo ka morao re a nehela a zanga fellwe ke dijo ho fihlela pula ena hape. Phamisa matsoho a hao e re morena Jesu tsatsing lena ke bone ka mahlo a ka hore baloi ba na le tsela ya ho nka dintho tsa rona ba nka ditjhelete tsa rona ba nka dikatleho tsa rona ba nka everything ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ho tloha tsatsing lena ke tlo nehela ke tlo ntsha boshume ke tlo etsa lentswe la ntate modimo bonyaneng ha eka ba bonyane boetswa ke baloi because ba nthibela hore ke seke ka nehela ke tlo nehela ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Shapela morena Jesu matsoho nka jana sa re tlo nehela ka speed tlo nehela ka speed lo yana TikTok if you want to give ka etsa jwalo seleke le tla ba fa account ya ka seleke isa that them do bless hle monaka bonyane bazana come we give oh yummy sengi yavuma ngiti oh